Leds ibo ashidza mahungu ya SABC yimashala twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. We welcome the additional allocation that has been made to SARS, and SARS exceeding $1 trillion in terms of revenue collection. Mabandla ra MKP na EFF bar abange voteli na umbisi wa appropriation bill madambulawa. They wanted to do an exclusive story, and Mr. Molefe was a person where there was an opportunity to do a story with him. Xandla xa president wa Patriotic Alliance Kenny Kunene u yimisiwe eka vandla ni le ka mfumo. Baka hina intsako khela ihlangane ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya lihai eka DTT riperile. Mabandla ya MKP na EFF va xungeta leswaku abange voteli na umbisi appropriation bill eParliamente. Na umbisi wu lava ku cinca hi ndlela leyi mpimanyeto wa tiko wu abuwaka hakona ku ya hi ku hambana ka tindzawulo, swifundzankulu na timasipala. EFF va ri mpimanyeto a wu tekeli enhlokweni swilaveko swa vapfumari kambe wu rhangisa emahlweni lava nga fuma. Parliamente ita ya votela na umbisi lowu madyambu lama. We welcome the additional allocation that has been made to SARS, and SARS exceeding $1 trillion in terms of revenue collection. And we attribute this to the work that SARS has been doing, that is also complemented by the Border Management Authority in securing the borders of this country, but also collaborating with law enforcement agencies. And we want to thank the Minister of Home Affairs and the former Minister of Home Affairs, Dr. Aaron Motsoaledi, for the sterling work that they have done in ensuring that the Border Management Authority is put in place and it deals with the problems that afflict South Africans. This budget was not put together by the people. We saw this when we debated the proposal for the VAT increases earlier this year. The MK Party insists that we need to look at how we got here from the first place and address the major policy failures pursued by this government since the advent of democracy. We refuse to be boxed to the policy paradigm of the so-called GNU. For us, the MK Party, the economy first, the economy is first and foremost about the people and not profits. The EFF rejects the proposed appropriation bill tabled by the Minister of Finance. We have participated in all mini-plenary debates and made concrete and substantive submissions of practical amendments that are going to give us the people's budget. The needs of the South African people are many, and there is not enough money to provide for all of them. The outcome is that there will always be people who are unhappy with the allocations made, because it means they must wait longer for a better day. This bill occurs in a context upon which 22 cents of our money is spent on debt servicing costs. It occurs at a time where we have to prioritize supporting the social wage, but ultimately it is growth and infrastructure-led growth that is going to take us forward. Xandla xa murhangeri wa Patriotic Alliance Kenny Kunene u yimisiwile ku ringana n'hweti. Vandla ri kombelena leswaku Kunene a yimisiwa tanihi holobye ka masipala wa Joni. Patriotic Alliance ri lava ku lavisisa swivangelo swa ku va Kunene a kumeke a ri ekaya ka Katiso Molefe loyi a hehliwaka hi ku dlaya Oupa Sefako loyi a tivekaka hi DJ Somebody. Kunene a ri ekaya ra Molefe eSandton loko maphorisa va fika ku ta n'wi khoma. Hi le tlhelo Kunene u ri yena na Molefe a va na vuxaka. Vandla ra Patriotic Alliance va ta endla vulavisisi ku twisa xivangelo xa ku va Kunene a kumeke endlwini ya mihehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka DJ Somebody ku nga Katiso Molefe. Maphorisa va yile ku ya khoma Molefe. Eka nkandziyiso wa video, President wa PA Gayton Mackenzie u tivise leswaku Kunene u ta yimisiwa eka vandla ni le ka mfumo ku ringana n'hweti. Kenny Kunene will be investigated, and I'm going to tell you who's going to investigate him. Lawyers of good character.
And while he's being investigated, I'm going to remove him from being a MMC when I write to them. I'm also going to tell him to stand back from politics for 1 month until the investigation is done. Loko ati hlamlela Kunene ura kuna nchumu xo hoxeka mayelana ku endzela kakwe endlwini ya Mulife. Yena u hehla leswaku a helekete vateki va mahungu lava tirhaka eka phephahungu rakwe ku ya endla interview na Mulife. News Global is always focused on exclusive stories, so they wanted to do an exclusive story, and Mr. Mulife was a person where there was an opportunity to do a story with him. Mulife u hehliwa hi ku kungata ku dlaya DJ Sambodi loyi a nga dlawa hi ku baleseriwa hi ndlela ya tihanyi hi 2022, kambe mutivi wa tipolitiki Dr. Levindo u ri rendzo ra Kunene eka Mulife I hungu ra tingana eka vandla rakwe. Politicians as our leaders, they need to be very, very cautious of the kind of people that they associate with. Difficult as it may, they should also try their best to check the background of the people that they associate with and what they do on a regular basis, because these are the kinds of associations and linkages that has a huge potential of putting people like Kenny Kunene in a very, very difficult situation. Ma-Afrika-Dzonga va tikomba va nga hari na ntshembo eka mavandla ya tipolitiki, tanihi leswi swi tikombaka onge vunyingi bya vona va khumbeka eka vukungundwani. Sweswi xivutiso hi leswaku xana mhaka leyi nga onha matirhelo ya vandla ra PA eka nhlawulo wa masipala lowu taka ke. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya mulavisisi wa swa timali eka masipala wa Ekurhuleni Mpho Mafule u ta tlhela ekhoto n'hweti leyi taka. Mafule u dlawe a ri ku chayeleni ka movha eKempton Park n'hweti leyi nga hela. Muhehliwa I wanuna wa 40 wa malembe naswona a ri ekhoto le Kempton Park namuntlha. Vachuchisi va kombele leswaku nandzu wu yisiwa eka siku rin'wana tanihi loko vulavisisi byi ya emahlweni. We can confirm as the NPA that one accused person, Mr. Njali Njali, appeared before the Kempton Park Magistrates Court facing a charge of murder that relates to the murder of a senior forensic auditor from the city of Ekurhuleni Mpho Mafole. As the state, we requested a postponement until the 15th of August for further investigations as well as a possible bail hearing, as the accused indicated in court that he will be applying for bail. We've already informed the court as the NPA that we will be opposing his release on bail, and we provisionally just cited our reasons as to why we'll be opposing bail. Amongst others is that he has a pending case of murder in the very same court, where his case was postponed to the 12th and the 19th of August 2025 for trial. So it now makes this charges that he's facing to fall under the ambit of Schedule 6, since this is now the second murder that he is charged with. Wansati loyi nga khomeriwa ku yiva ricece emolweni wa le Middlestad eBellville eWestern Cape n'hweti leyi nga hela u endle xikombelo xa bail ekhoto ya ndhawu liya. Wansati u vuriwa ku va a khumbeka ka un'wana nandzu wa mayelana na wawanhwana wa 15 wa malembe loyi a nga biha emirini. Ricece ra wandisanyana leri a ri yiviwile ri tlheriseriwe eka mhani wa rona. Vachuchisi va ri xiviko xa swikambelo xa cellphone tinomboro leti nga tirhisiwa hi muhehliwa swi komba ku muhehliwa u tirhise mavito yo hambana eka cellphone yin'we lama katsaka Xivoni na Wesima. Xiviko tlhela xi komba ku a ri kusuhi ni movha lowu n'wana ni mana wakwe a famba hi wona emall ya Middlestad hi siku lerin'wana a nga yiviwa hi rona. Focus leri nga khoma nandzu lowu u ri ti-sim card tinharhu ku katsa leti nga hansi ka mavito ya Xivoni na Wesima ti tirhisiwa eka foni yin'we hi minkarhi yo hambana. Proof u ri muhehliwa u tirhise mavito lama nga riki kona tanihi ndlela yo tivikela. Sweswi muhehliwa a nga ha khomiwa hi nandzu wun'wana, nandzu
u famba na xinhoyetani lexi a xi bihe emirini lexi a xi lava mpfuno eka nhlangano. 15-year-old pregnant mother or pregnant young girl who informed that a person by the name of Siobhan Klaasen approached her with regards to her having a baby and giving assistance under the name of the Zoe Project, Your Worship. The person who presented her as Siobhan used the 074 number, where in this case the person who presented her as Wasima used the very same number, Your Worship. The arrest of the accused in that matter is imminent. The other colleague of mine is just busy following up with regards to video footage at the hospital, where it might be that the applicant's vehicle might be captured on video footage. Kambe gwete ra Muhihlo u ri mhaka leyi ya kumekaka a yi na nkoka ngopfu eka xikombelo xa Muhihlo xa bail. Eka papila ra affidavit Muhihlo u ri u na vuvabyi bya bipolar nakona a nga baleki laha tikweni. U tlhela a ku u ta kota ku hakela R2,000 ya tirhandi loko u kuma bail. I have no previous convictions, I have no pending matters, I have no outstanding warrants for my arrest. There are no protection orders granted against me. I would like to bring the following facts under the court's attention: that my release on bail will not endanger the safety of the public or any particular person and will not disturb public order or undermine public peace or security. Nandzu wu yisiwe emahlweni eka musumbhunuko wa vhiki leri taka. Tikhampani to phakela swakudya eswikolweni swa mfumo va koxa leswaku thendara yo phakela swakudya yi yimisiwa eKwaZulu-Natal. Leswi ta endzhaku ka swihehlo swa vukungundzwana eka thendara leyi ya 2.9 billion wa tirhandi. Nhlangano wa tikhampani to phakela swakudya eKwaZulu-Natal va ri thendara leyi averiwe tikhampani to karhi ntsena. Hi 2023 vana vo tala va sale va ri hava swakudya eswikolweni swa xifundzankulu lexiya endzhaku loko khampani yin'we leyi a nyikiwe thendara yi tsandzekile ku yisa swakudya eswikolweni. Nongonoko wa mphakelo wa swakudya eswikolweni eKwaZulu-Natal kusukela hi 2023 wu talele hi swiphiqo. Ku hlwela ku fika ka swakudya lomu swikolweni ni ku hlwela ku hakeriwa ka vaphakeri va swakudya hi swin'wana swa swiphiqonkulu. Ku tlhela ku va na swihehlo swa manyala na vukungundzwani eka manyikelo ya tithendara ta ku phakela swakudya. What we were concerned about was the fact that when we were checking some of the companies that were awarded, they are actually non-compliant. They do not exist on CPRO system. Some they've just been registered in the month of June, some in the month of May and April, some in January. And that is a concern because you can't award a company that is non-compliant. Nhlangano wu hehla leswaku tithenda ti kumiwa hi tikhampani na vanhu lava seketelaka varhangeri va ANC eKwaZulu-Natal. We are not aware of any campaign that the MEC is persuading at this point in time. So if they have got such claims and allegations, they must then go to the proper structures and report that. But what we do know is that we have these companies that we are intending to award, and once all the tribunals have set and everything is cleared, then we'll go to another stage. Ndzawulo ya timali ka xifundzankulu yi tshembise ku lavisisa swihehlo leswi. The MEC has, however, not received any formal representations on this matter at this stage. It is the responsibility of the MEC to ensure fiscal discipline in KZN. Allegations of tender fraud therefore concern Mr. Rogers. To this end, his office remains open to anyone with evidence so that this matter may be probed further. Nhlangano wu tlhela wu tshembisa ku teka goza ra xinawu naswona va ta tlhontlha xiboho xa manyikelo ya tithenda eKwaZulu-Natal. Hi se mahlweni mahungu SABC. Court ya le henhla yi lerise leswaku un'wana wa vahehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa a susiwa ekhotsweni ra Kgosi Mampuru ePitori a yisiwa ekhotsweni ra Lukop eJoni. Leswi ta endzhaku loko Fiso Kuhluntuli a hehle leswaku wa xanisiwa ekhotsweni ra Kgosi Mampuru. Ntuli u hehle leswaku a nga nyikiwi minkumba no tlhela a sindisiwa ku hlamba hi mati yo titimela ekhotsweni leriya. My Lord, each and every offender is entitled, it is his right to have blankets and a sheet. So we cannot deny him
as such. Vafambisi va ndzawulo ya makhotso veri ku kumeke cellphone eka sele ya Ntuli hi nkarhi wa musecho ekhotweni ra Khusimampuri leswi nga endla leswaku a rhuseriwa eCmax hi siku leri landzelaka. Kambe Ntuli u ri a nga tivi nchumu hi cellphone leyi. Sesiza kule yokuthi athuba ubugebengu ngitholakale nefoni eBenex ayikho. Muahluri Ratha Mokgatleng u lerise leswaku Ntuli a rhuseriwa ekhotweni ra Lukop kusuka eKhusimampuri. But I'm told he was transferred to the CMEX or what? Yes, my lord, to CMEX. He's transferred to CMEX. On the 9th. On the 9th of July 2025, my lord. 9th of July. Correct, my lord. What was the reason? The reason was that he was found in possession of a cell phone, my lord. Loko swa hatetano ndzawulo ya makhoto va ariswe ehehliso leswaku Ntuli u xanisiwile nakona va yemalera ku cellphone leyi ya Ntuli. As correctional services will not be deterred from our duties in terms of ensuring discipline, safety and upholding the rule of law within our correctional facilities. It was therefore necessary that inmate Ntuli be transferred to CMEX due to the reclassification that had to be conducted at the end of that particular search operation. Ntengo uyisa emahlweni. Phorisa leri nga khomiwa mayelana no dlawa ka vanhu hi xikongomelo xo kuma mali ya insurance ri karhi ku ringeta ku ya mahlweni na vukungundwani lebyi. Leswi i ku ya hi mulavisisi wa nandzu Captain Keshi Mabunda eka xikombelo xa bail ecourt ya le Polokwane. Rachel Kutumela u vuriwa ku va a ringeta ku kombela maxaka na vanghana ku va va tsarisa vanhu va ka vona eka insurance. Kutumela u khomiwe hi Nhlangula lembe leri nga hela kun'we na sesi wa yena Ana Shokane na n'wana wa yena Flora Shokane. Va hehliwa hi ku dlaya nkayo wa vanhu no kuma 10 million rand kusuka eka insurance. Ntshamo wa xikombelo xa bail u sungule n'waxemu n'hweti ya N'wendzamhala ku fika eka nkarhi wa sweswi va hehliwa Rachel Kutumela, Ana Shokane na Flora Shokane va nyike vumbhoni. Va ala va landzula eka swihehlo swo dlaya nkayo wa vanhu hi xikongomelo xo kuma mali ya ndzindzakhombo ya mafu. Hambiswiritano va pfumela loko va kume mali ya ndzindzakhombo va tlhela va amukela ku va phakelane mali endzhaku ka tihakelo ta ndzindzakhombo, kambe va kaneta leswaku mali leyi i ya vuxisi na vukungundwani. Fokisi mukaputeni Mabunda na yena u nyike vumbhoni laha a kanetanaka na ku va nyikiwa bail. U byele khoto leswaku mfumo wa nandzu lowu khomekaka ehenhleni ka vahehliwa. Mabunda u tlhela vula leswaku vahehliwa va nga ha tihlanganisa na timbhoni loko va nyikiwa bail. U ri Kutumela na makwavo wa yena se va endle tano. It was then after I spoke to the said attorney, Mr. Mahafa, then he withdrew. So she already interfered with the investigation. And we are aware about the witness protection, Your Worship. They've got keys, those people, so it's better if this applicant is in custody. And looking at the investigation at an advanced stage. So we'll conduct the trial as soon as possible because the investigation is about to be completed. Mabunda u vula leswaku kusukela hi 2022 maphorisa ya tiHawks va ri karhi ku lavisiseni ka Kutumela. U tlhela ngetela hi ku vula leswaku u kume xirhambo xo pfuna. I'm aware that I blacklisted them to take in insurance policies, but they approached other people to take the insurance on their behalf. She pursued other people to take policies where she found those policies. Maqwethe ya vahehliwa hambiswiritano ya kaneta leswaku va tiva timbhoni ta mfumo na leswaku va tshama ti hlanganisa na vona. And it is further my instruction that now should the applicant number 2 be granted bail, she will never interfere with any investigations or state witness if they are known to her. Gqwethe leri yimelaka muhehli wa vunharhu Flora Shokane u langutele ku konisa Mabunda loko ntshamo wu yisa emahlweni hi Ravumune. Lava nga dlawa ku vura loko va ri ni mavabyi ya miehleketo tlhelo va tsoniwa. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 55 cents, pondo i 23 rand 78 cents, euro i 20 rand 60 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 22 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha.
nsuku $3,414 hi awunsi, platinum $1,422 hi awunsi, nxavo oil mbisi $68.30 imphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha kasi ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal leyi nga ta va yi kha famba ka 30% kasi loko langutisa na kwala xikarhi ka tiko nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona na yona yi kha famba ka 30% kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi mundzuku kona timpfula na tona ti ta va ti kha ti ya emahlweni kasi loko langutisa kwala Lesotho kona ku languteliwe gamboko leri nga ta va ri kona a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko langutisa Pretoria ta va kha famba kwala ka 20 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Johannesburg yona yi ta va kha ku ri 18 kasi loko langutisa Springs kasi nakona yi ta va kha yi ri 19 loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo laha Musina yi nga ta va kha famba ka 25 kasi loko langutisa kwala Bloemfontein, Hlaniki, Botsoleni kasi na kwala ka Dzumeri ni le ka Maphata kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela nga ta va kha famba ka 24 wa degrees loko langutisa Thohoyandou 23 kasi na kwala dorobeni ra Polokwane kona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 19 wa degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana kasi Skukuza 25, Mbombela 23 kasi loko langutisa kwala eMellow nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 16 wa degrees loko langutisa KwaZulu-Natal nakona loko langutisa Richards Bay 24, Durban kasi nakona yi ta va kha yi famba ka 23 wa degrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona loko langutisa kwala Mthatha 24, East London 22 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha yona yi ta va kha yi famba ka 21 wa degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela George 19, Mossel Bay 18 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kona yi ta va kha famba ka 16 wa degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela ku titimela kwala Springbok kasi loko langutisa Kurumane nakona ku ta va kha ku titimela Kimberley 21 kasi loko langutisa Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela Sasolburg 17, Welkom 19 kasi dorobeni ra Bloemfontein yona nakona ku titimela yi famba ka 19 wa degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northwest kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela loko langutisa kwala Rustenburg yi ta va kha famba ka 19 kasi loko langutisa kwala Mahikeng kona yi ta va kha famba ka 20 loko langutisa Tusker kasi nakona yi ta va kha ku fumela kha famba ka 22 wa degrees leswi hi mikhomele swona eka maxelo riperile.